Zamisli ovo, talentovana, energična i kontroverzna. Tea Tajrović nije samo pevačica koju svi poznajemo. Njena priča krije mnogo više nego što vide na sceni. Rođena u umetničkoj i intelektualnoj porodici, Tea je nasledila kreativnost i upornost od svog oca, akademskog slikara i multimedijalnog umetnika Zorana Tajrovića, i od majke Božice Malević, TV prezenterke i medijske menadžerke. Ipak, život joj nije uvek bio lak. Njena baka sa očeve strane poginula je tokom NATO bombardovanja 99. godine, a kuća njenog oca je uništena. Uprkos tragediji, Tea je nastavila da razvija talenat i postala jedna od najvećih zvezda Balkana. Ali pre nego što je osvojila scenu, Tea je osvajala plesne podijume. Počela je sa baletom sa samo 3 godine, a zatim se istakla u različitim plesnim disciplinama, od latinoameričkih i standardnih plesova do džez, baleta i trbušnog plesa, zbog čega je često nazivaju Shakira Balkana. Njene plesne veštine bile su svetskog nivoa, osvojila je 2. mesto na svetskom prvenstvu u show dance. Iako je sanjala o muzici, upisala je filozofski fakultet u Novom Sadu, ali joj psihologija nikada nije bila cilj. Muzika je bila njena prava strast. Tea Tajrović danas je više od pevačice. Ona je poslovna žena. Osnovala je nezavisnu izdavačku kuću T-Music i 22. je objavila svoj prvi album Balkanija kroz sopstvenu etiketu. Njeni tekstovi i kompozicije pokazuju ne samo talenat, već i hrabrost. 2024. je napisala 3 pesme za Seka Aleksić, a njen singl Balkanija promoviše jedinstvo Balkana kroz zastave svih zemalja regiona. Njena pesma Hajde iz 2021. godine, inspirisana tradicionalnom albanskom svadbom, ima preko 100 miliona pregleda na YouTube-u. Tea Tajrović ne boji se kontroverzi. 2023. godine promenila je tekst pesme Izrael i Palestina u na Španija i Argentina, pokazujući kako se bavi temama koje izazivaju debatu. Njeni albumi Balerina i Aska ostvarili su uspeh i van Srbije, našli su se na Billboard, Croatia Songs listi kao i u Austriji i Švajcarskoj. Njena misija je jasna: kroz muziku spajati ljude i promovisati mir i bratstvo u regionu. Na kraju, Tea Tajrović nije samo zvezda. Ona je simbol snage, kreativnosti i balkanskog duha. Njena priča je dokaz da talenat, upornost i hrabrost mogu prevazići tragediju, kontroverze i granice. Prati je, jer svaka njena pesma nosi energiju, poruku i stil koji će promeniti način na koji vidiš balkansku muzičku scenu. Ako misliš da znaš sve o Tea Tajrović, razmisli ponovo, ovo je priča koju moraš čuti do kraja.